Kathoshe mwenye mno kiwe mutegere weru TV no tubako na kanyaga kuatana abato kimubango ya nkombo cha mithega na rantu kuchembe cha Jumapili kwa mbire thaa 12 na ndaika 45 kana wenda 6:45 pm tutierito kwithia tukuretera ngono mwanya cia kuma kiotumiri bwanda wa chiambogita mwanko toro kwagira morotani yotirito kwithia tukwariria orenja wewe ikiotumiri bwanda wa chiambogita no koni ate kwina wirigiro bwa kwithira kirekana chino turobo kubuka ethira bokiagira beto wini wa kinyero na ntukwero aretu liongete mwankantere chia nkuene ibo kendo tirito kuretera rono ro mwanya rwa kuma kiotumiri bwanda wa chiambogita. Karibu sana. Karibia. Weta wate? Nita Christopher Kimani. Ndenda tori kimero teo? Nkedire mutegiri weru TV. Ai. Ngobere weta wate? Mimi naitwa Christopher Kimani. Na umete? Natoka Kigane. Kigane. Ndenda Christopher unchapire ka story pole pole. Umbeire wariki otumiri bwanda wa chiambogita. Itwambirire hirire. Kwanza ni kuanga shule nikatokanga. Twari kimero. Ndari skulu ndamumira. Ndati ya weta. Skulu riko? Mulambi Boys. Mulambi Boys. Ndale kanayo. Yale. Idado watumira tracks? Watumira iriko? Mira. Ongeza sauti. Mafegi, mabangi. Na umasia? Dagora. Na? Dagora na ukiatu kwa customer jeje na. No wakonerie chio. Mutare no ndasi nyenyere. Ate. Ndemenyere ningo. Wamenyeni obangi. Ya bahati nzuri ndamenye bangi. Na wationete. Tonda siona mbere ndatega bakendia. Mkobo. Iwe etagora wengo. Ndagora ningo. Ndomenye ina. Alafu hivyo tu nikakunywa nikavuta kiasi nikaacha. Wafuta for how long? Navuta ndatika mbuo mwaka. Bando we skuru. Nate kwa karakari we skuru rio kunywa. Tendo mpeka story kau. Ote wakari ongi. Anda itumairo una. Itago chumbura skuru. Ai, itansumbwarani. Amo alimo batamenya. Kanya ndejo tikone mwana leo ngatonya kamao. Temenya. Anja. Njante tumaira anja. Ndatigere. Yakani kwa ndoni ompe story. Dan tumaira ndatiga tumira hii. Dewe skuru. Watumere for how long? Mbugo mwaka. Umande form 2. Umande form 2. Nate kwa karakariri uwo tumira. Kaiko ka story nkwenda umpa. Purapo eta. Ndona tu epi. Ndajokagi epi ora mtu agweta akagura sonde wakanyo. Nani ndajokagi to drugs. Unyawenka kaibwade nantobangi. Nantoba ingi. Baba mnya ibangi ngati tebakai. Tubonye poeta skuru bado. Tonyo to eta skuru toliti. Tonyo to eta toliti. Bunyande. Ate. Akinda atigire tena ndandi tumaya. Yewende ndo mpaka story ka umbere oreka nacho. Tubonye opugeta ko. Atogeta skuru. Alafu. Mateo ongi. Aya, acheri baku batamenya. Batamenya. Tomenya. Maybe kaitaka kunywa waunya riote skuru getana. Nkaumira ngekera ngo cia nge nkaumara ono bwato geta mamba na. Mbaene. Wete nyamba ene secondary. Alafu atatiga. Alafu kaitaka kunywa. Maybe no tuikeke mantu yarawa apithakia wanywa kwibogika kwa mtu akiwa
nari na andwa wanyona ate wakara ndanyetigarĩtwo kwenda kũgoma aritoka kwenda kũgoma buka entertain bagoma gwethera bogoma mpende gastori kau gakũgoma nate gwakarakari natwaigire rĩti kuma nja tweja tũkarĩra cukuru yari ntuku yocoka nari ntuku yocoka mbũrĩ yocoka tweta twaga mũthereje tũguyi tũtĩkuigua ũrĩa mũthere alafu kwĩta twentatĩni bangi nyabũngo barega mũthere kwambĩrĩria kũgoma manjĩria ũgoma tũga tũtũre bwatũra twatũra twengwa abwe kwengwa tongwa mteta kwao ndeta ndengwa njanita ndũgoma wengwa nugu mũciari alafu wetana ndakaranga kieni nao barandene nao mukengosaga gwatoga gũkĩri ngasaga mwakara gũkĩri wararana wone barandene nao tonyo mama alafu waliteithia bagũkweteire ũcha yatũsaga rĩu nate wĩgire kuma nau barandene alikuwa tonanĩre awe kazi nĩũngĩokwa ambĩra ngwĩtwana kĩango ndeja ankuwe ate ũrakia nate ũgĩtana kana amenya tamenya tandamwĩra wamwĩra ntĩmwĩra alafu rĩ nate aciari baku bamenyere n'ũtũmĩra ndawa aciari bakwa nyathaiba ntuku ĩmwe ndacereri ũkinyanja ndaitia ngĩti-inĩ ndĩkũringaringa kwarega ũrugũrwa na ndamũri imbi nkũrĩa nĩwa ndacaga naimĩra ndamũnengera wamũnengera aikena ata ata rĩu ate au ate omze ũtĩũga kambĩria ngatũmĩra guo kaeri we nĩwarekere kaita kau nĩwarekere arĩ ũkwĩra ũũ ndarekere ndatiganĩre ayo lakini kwĩna inya ũtiganayo ũtũmaĩra Kenya kwethera ũtũtũmĩra kwĩna inya ũtiganayo alafu nate wĩgire ndiku iria mbũĩtire kana nate wĩgire kũgua ndetire no ntamenya ina arumire gwĩta na mbũrũ ũngĩ oka wĩtagwa Gitonga ndeta mbĩra ngatigwa nawe gete angarĩ aumĩre na ndaumara ndatigwa no ndeja kuigua ĩtagwa Rĩabu nĩawĩtire Rĩabu yarĩ Timau Timau kwa sister Vera alafu nate kajani kau gakari na nĩntũmbũkwĩrĩithia nũntũ ndatigirwo na norekanire achinende taiwe sawa naende soba na nate wikaika wĩ soba nate wika wĩ soba tusoba ngiagwa ngane kiku no tukulazimisha tawethere akienda kwethera ũgĩcoba mũno kaĩrĩ mbeca ciathira nĩ kuma cukuru menya tena mbeca kaĩrĩ kwaya tena mbia ciogũra noticoka rĩngĩ tu tucoka ũbwarekanire aci wacoka rĩngĩ tu Kadhasha mwenye mnoki ya mutegere Weru TV nontubo kona kanya gakwatana ya bajo ki mubango ya nkombo cha mithega uo kare kana rukari rono rwa Christopher Kimathi agitutariria rukendo rwa wira kuma kiotumiri bwanda wa Chembogita bura ambiriri na bura ichithiri ya kuithira kirekana na njire ucio kombo pupa mithega na gaitene katu ithia tukiwatana na sister Papecho ora akethira agiturutana manto ya matalena kinya agitutariria rukendo rwa Kimathi abura ithethi akichinchia na kurekana no kombo pupa mithega mwaka kinyo warakinyete briefly. Karibu sana sister. Asante. We are so happy to have you. Okay, thank you very much Weru TV. Yes. Na karibu sana. Niwega. Mubango na yo tukweria kwithira tukirwa no tumiri band tracks. Na Kimathi akurikia kwithira agitutariria briefly bura au kumerekio tumiri bonda wira tumaira na bura
aigire kwithira kireka nacio no tutaririe kidogo maybe buratomba kwithira gitutaririe kuya Okay. kana ya maingi umukonia Nĩ kwega Weru TV. Kiri Christopher Kimathi nĩ enjire gwetu Timau na arĩ na condition ĩtabui tondũ gwakinyĩte antũ agethirwo akiogota matĩ na au taũni atombaga nginya gũkaranja na atombaga kũmenya nĩ mbia njega ya kũrĩa na itethirwo ĩ mbega kũu akĩnja Timau ethirĩtwo kuma street kũrĩa onjanagia matĩ agethũrania takataka akakamata na bingi akarĩa na rĩrĩa ombire kwĩnja Timau SS Center nĩtwombire kũmũteithia na ethirwo agĩta safari ndaja mũno mbere atambaga nginya gwĩtĩkĩra kũrĩa bia kũrĩa tondũ atamenyerete kũrĩa irio bimbega arĩnjaga cia kũrogota na au barabara matĩ kana marigũ jarĩa jatei agethira mikebe na takataka akambĩrĩria kũrĩa kũu nĩ arĩ na ũritũ mũno kwambĩrĩria kũrĩa irio ekĩri thani-inĩ wamwĩkĩra thani-inĩ ũkona kwenda gũtũra tondũ atamenyetio ĩndĩ tũgwĩta mpara kũmũteithia na kũnyua ndawa na kwarĩrio kũgeria kwaria nawe tondũ ona kwaria atombaga kwaria bubwega gwatithanie mantũ ndawa anyunyaga nĩciombĩte kũmũthũkia akiri kũu agethirwo atikũmenya ũrĩa wamũria kĩũria atikũmenya ũrĩa gũgũcokeria atikwerewa but nĩũndũ bwa hinya ya Mũrungu nĩembire kwethirwo akĩbua na omba gwethirwo akĩũmba kwĩmenyera kũmba kũrĩa bubwega kwĩthamba na kwaranĩria na bangĩ mwanzo ethira gwakari arĩ wenga nĩ arĩ na brother yawe barĩ nawe onawe arĩ na thĩna ũyũ na atingĩethirwo akĩũmba kũrĩa brother yawe atarĩ ũnonaga ũũ warĩ hope yawe akamwona akona kwĩna antũ bakũmũteithia kwa most of the time etaga akanjũkia irio biawe na cia brother yawe agĩtaga karandi na niyo etire no nomba gwethirwa akĩbua na atuĩka mũndũ kũmba nginya kũruta ngũgĩ nĩ akũmba kwegera na au ome nĩ akũmba kũhũra nguo ciawe na tona buruburu nĩ ombĩte gũcenjia na kumania au omba gwethirwa agĩcoka nja na nja nĩtwĩthirĩtwo tũkĩmũbuatĩria kuona ũrĩa gwĩta na mbere na nĩ akũruta ngũgĩ cia mũgũnda kũraitha mahiũ ng'ombe mbũri na kũrĩma ngũgĩ akũruta amwe na nĩkũya wenja ũrĩa ũgũkara nawe maybe no tuire kidogo kwino waita Timau no kwithire mutegeri of course atikumea Timau inana ugo aitire kumuyokia au nguga Timau nĩ arĩa twĩthiragwo na rehabilitation center ĩrĩ Timau parish na ĩtagwo Timau Holy Innocent BSS Center biopsychosocial spiritual kũrĩa twĩthiragwo tũkĩmenyerera antũ barĩa bathĩrĩtwo bakĩnyua ndawa kana bathũkia akiri na nginya arĩa bena thĩna ja mĩciĩ bakenja tũkomba kũbateithĩrĩria kũbacokanĩria kĩmwĩrĩ na akiri na kũgwatanĩra na antũ nĩyo social na spirituality nĩ kũmũteithĩrĩria kũmenya Mũrungu nĩwe ũkũmba kũmũteithia na kũmũkinyia gwa kinyĩte kwoguo au Timau wakinya Timau town ukinye wite Timau parish au nĩo tũgethirwo tũrĩ na rehabilitation center Either sisters kana you accommodate everyone ina problem antũ bothe barĩa bethiragwo bena problem cia akiri cia madawa cia njombi na ona family problems nĩ benjaga au nĩ ya kanisa ĩndĩthiragwo ĩrũgamĩrĩri nĩ Holy Innocent Sisters tũrĩ na mũtongoria wetũ Sister Veronica nĩwe mwambĩrĩria barĩ na Askofu wa Meru Diocese Salesius Mugambi nĩbo bethirĩtwo batũteithĩtie tũgethirwo tũkĩruta ngũgĩ ndani ya rehabilitation center tũrĩ na psychologist tũrĩ na counselors na tũrĩ na priest barĩa bateithagĩrĩria antũ bau nĩ ũndũ wa kũmagwatithania na Mũrungu bagamba gwĩta bakĩmenyaga ũtũro bwao batarĩ na Mũrungu batiũmba gũtũra na bagacokera nginya kũmenya ũrĩa bomba gũkarania na antũ bao nja. Back to story ya Kimathi aretwo nĩ aciari bawe kana Kimathi aretiri nĩ brother yawe bareti barĩ baĩrĩ nĩ brother yawe ũrĩa mũkũrũ nĩwe wamũretire
akorona uria anyamarikire gwita nau barabara na tigwe kwananja eta mujukia amureta au center na twamwamukira. Mtu naria rehabilitation center nita hospitali na ni gutokuga antu bagethirwo bari na ndawa cia kurembia withira wori murimu ti kwenda kwa muntu ke uria muntu bagwa kwithirwo na murimu jwa cancer kana rwage kana nsoma ugeta hospitali uno gutojokagio na murimu jwa ndawa cia kurembia agethirwa murimu ka kugitirwo mbere kautwikaga wasi kuna mtu wa dawa akagutezerwa katwikaga wasi mwaka akerigwa na ni uonaga antu bamwe batikumenya ni na abari kana atabaguthithia na ni ukuona mtu agaikio rehab akomba gutezerwo na kwewa dawa akomba kubwa akamenya ni atabatie gwithirwa gikara kwa hivyo ni hospitali mtu ni gwithiragwo na admission na pesa iria mtu aliago mweri akija kubwa. Sawa sawa. Haya, kijani ya Kimathi ya kurecover au was it ki financial? Wewe ngwa kuvua na te ya karakari. Kuri Kimathi nijo kwajukirie kagita ka karanja nuntu we ne obeta ginya akiri kwethirwo itire timamu kabisa nuntu bwa ethiritwa kunywa dawa iu na njira ya gutetherwo kunywa dawa na counseling kwarirwo muno gukaraki aragirwo ni counselor niyo ya mutetherie ni wombe gwithirwa akicietekera na komba ginya gwitikira kunywa dawa tondu kuri bo bajuka bejaga wa munengera dawa agata ndati kwenda kunywa dawa kuri kiria kuigwa kenda kunywa muyu dawa iu aranyunyaga akona ire different kwa kenda muno wethirwa ati kunywa dawa iu tondu ati kumenya ikamutethia atia but ni untu bwa kwarirwo muno ni enjire gwitikiria na kubwa kuthingatania kunywa dawa mwaka akeneja kubwa na counseling kwarirwo muno ni ethiragwo na counselor wawe ontuko ethiragwo agita bakaria nawe akamoneria akamwira thina iria itumite ethirwo akinyite uria aguthugania na uria akwenda guthithia ndene oturo bwawe. Wow. Sister Denda waritia twina ana papa ingi pakulokirite chani yeu ya Kimathi thai aritwa barinja bairothene na baba ingi tukona bare ambiriria bare ara au skuru kana baijang Denda baritia kuri antu barabareja antu babenzi nto kuona muno kwina thina nyingi muno iria igutuma antu baingi bete kuri ndawa cia kurembia na njombi muno ringi muntu atakuruka cukuru kana muciari atikuba kumutethia agethirwo na mathuganio ja maingi na njira ya guta mathuganio ja ukagwita kuri acore bara bakumute bakamuonia njira mbega ni kwita njombi-ini ni guta bangi ni gwita kunywa ndawa itakubatethia kagubwira ana betu ugathikata njira witi gutethia kethirwo ni cukuru na kethirwo utathiritie cukuru utiumba gucoka cukuru kethirwo kabagwire cukuru utiumba kumenya uria womba guthithio turoni bwaku kadibwire kethirwo ni ukuona ugutonya njira-ini wita bui ya kunywa ndawa suwa njira iria womba gutetheka ni utigane na ndawa iu umbe gucoka cukuru na kethirwo ni ngugi ugucwa umbe gucwa ngugi na kuruta ngugi bubwega tondu wakaro ugeta kunywa na kuria influence iu ya kunywa ndawa ugakinya antu ta ruto kuga Kimathi akinyire antu erigwa buru au magara etakuwa takataka ugakinya antu ta au ugethirwo utikuba gutetheka na mbuga ringi utiza na mtu agugucwa gugujukia gwike center no Kimathi ajukirwo ni brother yawe ringi ugwe niwe first born kwenu ugethirwo tikuba gwetethia utiungi ukomba gutethia kagumoroba bugatonya ndawa-ini cia kurembia na kethirwo kuri wotonyete ku ejatimau na tugagutethia basista bariku turi na counselors turi na psychologist turi na babatiri baba gukwariria na gugutethia muno ukomba gucwa njira iria womba gwetethio turoni bwaku womba gwicoka cukuru kana ucwe ngugi
kana wone onasore baraba gutetheria gwita na mbere no turo bwaku bati gwita dawa-ini cia kurebia na njobi itigutethia kiwika guta na guguta uturo bwaku kabo kathirirwo au kou katuswejirere njega ya gutura uturo bubwega na nitwije Murungu agitumba ata atumbire tunyanirike ata atumbire twithirwo twina thina twage ngugi kana twage guzoma indi ni njira iria tutumagira nicio itumaga tugata cukuru kana tugata ngugi kou tumenya na Murungu ariku na uria akumbire no mwaka akunengere kiria akumbire ndeni uturo bwaku. Wow, nice. Ndenda tukithiria wariria nabo aciari kana guardians antu baranya tukurianiria abo kubonelia tu yabo ni anko Akimathi bo amuyukiria mwikiaria kwina baba ingi kinya aciari betu kona bagiteanilia mwana kaita karaona akwambiria tumiri bwanda wa Chiambogita ndenda wariria kinya aciari kana antu baraba kurianitia nana kuri aciari betu na guardians baraba gukaranaana ukona mwana ago stride kana akugwa ni utugaga ati kata atikumenya kagwire ukamutiganiria ukauga mwana waku no amuthomithirie no atere mbeca ciaku ukamutiganiria ari njukia mwana ou mwaririe kethira utikumba kumwariria so muntu uria ukomba kumwariria amuigwe kumania na au njukia mwana ou umurehe rehabilitation center ukauga tiri na mbeca womba gute mbeca nyingi ukijukia mwana ou kumukia hospitali kana gukinya kagita mwana wethirwa guthama ntiguru ni untu bwai akunywa njobi mwaka ya muthukia mwiri agwita nau barabara akinyangwo ni ngari akinakua kagita kau ni ugatumira mbeca nyingi urukia gwetera kagita kau jukia mwana ou umurete rehabilitation center atethwe athomithwe anywe dawa acokeja arute ngugi ciawe kana acoke ngugi-ini na aria arutaga ngugi kethiro ni cukuru umucokie cukuru bati ukauga mwana we gukunogia mwana we guta mbeca ciaku mwana we agutwika gintu kiatu utitetheka muciari kagita ni gaka ujukie mwana umutethie na kitharimo no uguo Murungu agagucokeria tondu akona buruburu utamutejaniirie no amutetherie aria aremetu ningi aciari ukona mwana ringi agwita nawe agutwika muntu wandu witagwo mwana uu ni wandu kana nyina wa ana bandu utaumire hospitali na mwana ogwatete ugite mwana wetagwo ndu ko gwitigiria mwana waku etwo mwana wa ndu ni untu bwai etetwo ni mwandu tondu atikumba kuona muntu wa kumutethia muike hospitali na ndu igathira tondu agatethio na dawa na counseling na matuja abeja kinagwo. Wow. Asante sana sister nontu bwa kutwariria na nontu bwa kutwira more about story ya Kimathi ratwarikia kwithia tukireta few minutes before ewiyeku na ukethira kwina muntu aguchoa rehab ya wita agwachina kwambiriria maybe no to contact ciaku kana contact chenu kana bura muntu akinyelekia gukinya Timau umpugire umeta na nyuki ugakinya Timau au Timau parish utonye au kona BPS center hore Innocent umeta Meru wete na njira na nyuki ugakinya Timau town ukona au Timau parish BPS center kethro no kuba kuringa thimo namba ya thimo iria ngomba kunenganira ndagikei ni ya munene wetu na kethro tha YouTube kumugwatithania ni 0723 576 106 0723 576 106 kana 0728 968 090 0728 968 090 no karinga na mbeu ugataririo bubwega uria womba kureta mwana na tiga kuraithiriria ona kethira ni muturi waku mwathiri omonie kuri omba gutetheria mwana wawe mwana ou niwe agateithia rujo kana ateithia ana baku ni bwega aya ibo ya sister ikona kanya gotwariria
na bwite ambire uno gutetheria bangi na papa ingi. Asante. Aya. Katheshe mwanya muno kia mutegere Weru TV no tubakona kanya gakwatane abantu kimubango yo rurukarirwo no mwanya rwa Kimathi na sister umwe wantu barabethire beba mukira ibo kenda bakethira akibatetheria kwithira akirikava uturone bwawe na yabura sister arikia kwithira agitutariria ukareka kuona muntu ungi weruterero ku akiura na wina njirira umbekia kwithira mutethia cyo kwithira agichokanirio uturo bwawe mbitwa wini wa Kinyeru hebira wina kaitakia.